Hi, how are you? Hello. Mkoaje? Shiro dongo kwa wate Mobi Sadman. Ah, my friend Mobi Sadman. Hapa napo haupotei. Naona haha ina choice. Hauna choice. Hapa hauna choice. Nani idera be. Mobi Sadman. Hesi Mwangi, how you doing? Good afternoon, good evening. Mkoaje? Good to see you. Haha doko hepa Mobi Sadman. Tiongea tusikie. Ndi handu hetagwo Gikuyu na nijue ni mwi Gikuyu wega na no ndi Gikuyu ha he handu hetagwo riri nona Gitaru ta baba ta hanini na Gitaru hetuka Wida Highway Motel no hetuka Wida Highway Motel igira na rungu hana tora coka riu na tauni ni ura hana tora coka na tauni uguo kidogo haya riu hana tora coka na tauni kidogo ri hena handu wahetuka beturo ya toto oikurukite Dika ni kurikana barabara ya Gitaru igithondekwo he handu mundu areiyagira on your left nigetha uthii ukore gabara kangigukungia kiflyover-ini gia guthii na Gikuyu bas riu akiri kuo ndi Mobi Sadman na ndi na gaburoti ndugamite gaburoti-ini karia ndirendia gaka haha ona nona haha hena bebe haha ni ndirendia haha na ngukwira undu umwe ungiro haria kiandari hena nyumba irakwo hena site ye hau let me show you koguo ndi kindu around 200 meters kuma thiini wa barabara ya Naikuru 200 meters kuma barabara-ini ya Naikuru na tondu ni njui Mobi Sadman no wende gwaka ka apartment taka ke ha thutha wakwa na no kwa andu aya meha maraka no ino ni site na site ino ni ya 100 by 100 irako 100 by 100 maraka apartment no uguo koguo ngirora kuma haha uguo haha njorotete kuma hau guka haha ni kiaga 50 by 100 I hope you can see kuma hau uguo ukioguo nginya haha site ino ya beti site ino ni site nene to ni site ikomeire cia igiri cia 50 by 100 nginya ho ukirora haha uguo ona haha uguo okabe ugathii uguo nginya hau 50 by 100 nitwanyitana haya ino ni site iraku haha kegwa tucothererie ongira ni kuona ni site iraku na ni site nene muno makiria to ni apartment iraku na iraku thiini wa 100 by 100 you get my point kega tucothererie hanini nona koguo ino ni site njirige irathie na mbere no riu burotire ndirakwenda riumite haha igathie nginya hau 50 by 100 ungienda gwaka apartment ite ndakuonia kana teno ya maraka haha see you just talk to me tubangane Mobi Sadman na no akigwa guku na mucio na ni urakumenya wega burotire ni ya 50 by 100 ina taito na kila kindu gisawa ka environment gako ngikarora ri ni ka environment kahoreru no ni andu makite kwa guikara ndi muno haya ungirora kuma haha uguo uthie nginya hau ni 50 by 100 thaici handite mbembe no ndirenda nguonie kuone kwa mundu tigana ku uke nginya haha kiakiu gikinyite haha uguo 50 by 100 koguo ni gwaka apartment yaku njega yari igicutire yaku nayo icutire ho ni ndirenda uke haha uigirire kindu kihana u nwanyita uigirire kindu kihana u don't forget we are talking of 200 to 300 meters kuma barabara ya Naikuru and actually no hote go spot haria barabara ya Naikuru iri ndi haha nyone kana nguhota kuhaiba iguru very good nona riu ndi haha nona haria hau uguo barabara hau uguo after those buildings riu ngioka ukite nayo uguo kigereire na haha uguo you get my point haya site yo nayo irakwo ri no wamiona ni weno si site kidogo ni site ikomeire 100 by 100 ona kia kiria ni ndikwenderia ni giki na mbembe haha
na giki nikio ngwenda uke wake apartment yaku nona you see ndenda uke wake apartment teyo hena kingi kihaha kiu ndio ni kiao no riu giki nikio ni ndenda woe giki na gitire na goro by the way in fact gitire na goro na kina taito na ni genuine na ni kukuhe nginya time ya gwika due diligence we wibange riu koguo mwene haha niwe marugamite haha koguo Mobisa demand ukwenda atia wanjira guku ni mucii niguo we guku ni mucii riu ri ndigubange handu handinde ngirira mundu ungi riu we turikanie uke wigire apartment teno haha na ndulimited gwaka mucii waku by the way you are not limited ndulimited gwaka mucii waku tondu no akiona hena maniba bakite ndire gutira ngimurika micio yao koguo ri see you just talk to me right now tubangane Mobisa man kana mundu ungi othe urerorana na igua fifi no ende gwaka apartment haha no kiria kiangenia muno the most interesting part ni ati we are talking of between 200 to 300 meters kuma barabara-ini ya Naikuru kuma barabara-ini ya Naikuru koguo ri ndioi ukuona atia na ndakwira ithimi ni 50 by 100 title deed tayari mwenda tu nake haha kingi what else do you need to know thitima ciekuo mai mekuo kila kitu iko thitima icikiranitie guku reke nguoni si ndio stima ona thitima you see si umeona kila kitu mai mekuo what else so waigua gikwira gaka no nginya ugure gaka no nginya ugure na undu mwe gukwira ni ati the fact that ni hakuhiriirio bara no wega ku note ati ndukaga mukombori ngwaragia na kiatika wa guku ajira aikaraga na namba cia andu moka makamwira atiriri gwathamwo keka namba gaka ukangunyira immediately na ndukanaikare ajira gutigwa corona vacant it's very rare kure kwina vacant gugithamwo guko kuingiritwo no menye tari we wakite hakite thina wa 40 by 80 ni ndirari horo wa 50 by 100 40 by 80 no ri igwe yarogotaga mucara kega ndiko ndutirangianira hari ara-ini no ngende kumenya details makiria cia estimate ya kiria ararogota thina wa 40 by 80 yo no ngokwira so iko we interested jariria kwetukira 0798 008 008 0798 008 008 ni juu ni mwendete migunda ya gwaka nyumba cia guikara ni sawa ithe ndurane handu ya gwaka nyumba ya guikara no juu ni mwendete gwaka apartment na toro uguo tu tau no kona mbeca cia kugura mugunda ucio no ndori baruthi ugwakirwo no jenga na baruthi atiriri riu tirire muragura migunda mukarigwo tugwakirwo atia na ni ndiramwirire ni tu ndiendaga gukora na ndiendaga maundu maingi ithuĩ turaka na mbia ciaku twarikia foundation watwira baruthi reke tobe tuhumuke hanini jethe mbeca tukamba tukarugama wanyita tutingienda maundu mari uronire magithii na mbere social media ithuĩ tukwenda tuturane nawe kahora thĩinĩ wa jenga na baruthi pole pole tu ni ihenya we watu akinya first floor watwira baruthi amba urugame hau ndamwira uguo nigetha riri nigetha mundu urenda gwakirwo apartment teno ndakanage kugura buroti ya gwaka apartment ati tondu ni areciria hihi ndena mundu ungi mwakira Kenya ndukanage gwakirwo mucii waku ati tondu na mundu ungi gwakira Kenya koguo buroti ino ndirendia akoni ukwenda gwaka apartment teno haha akoni ukwenda gwaka apartment teno urona haha you just need to talk to me wanyita warabatara kwaria nani ni tubangane na kila kitu itakuwa sawa so you just need to tell me baruthi I'm ready ira mundu ucio toranirie ajikirie copy ya title jike search we discuss about the price and that's all so aliana ni 0798 008 008 0798 008 008 tulikanie wego bange sawa sawa Mobisa man taranirie nani tubangane sawa